دما خوش به بینرین هجای روسیه کی گلان 2022 روزان روزا سهشنبه بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین ل سرانسری جهان رودانه امی حول بدندنا و 20 دقیقه جهانی ده جوار پیشکش بکن. دولتا ترک جبو دسپیکرنا تفجیره که نوع داگرکریا لدشی هرمین باکور سوری حود ده بشتگیری او دستور جهیزین جهانی ور بگیره دوی واریده به تایبتی جی پیوندی لگل دولتین یکبون آمریکا و روسیه دی که آمریکا دو جاره که دن انقره هشار کرکو جه تفجیرین تیگبرنا آرامیا لحرمی دور بکوه. دنافبرا بردفك شف رژیم ترک ابراهیم کالن و شورمند اولکاریا ملی یا امریکا ژاک سولیوان پیوندی تلفونی بکات. هرچندی او یک دب ناو گوتو بشکرنا شر اوکراینا و آلوزیا لهرمی هات بکرین جی لی اشکره بو کمجارا سرکه آلی ترک ریشال دجی باکوری سوریه بو. تکلداری ناوروکا پیوندی کوشکا سپی داخویانیه که نویسکی و شاند. لگوری و سولیوان جارک دن ترکی هشیار کر که هولدان و تفگرین تکبرنا آرامی هرمی دور بکوه. شورمند اولکاریا امریکای وکی دن بانگ لحکومتا ترکر دا که لگوری پیوستی آگر بستا سالا 2019 تف بگره. Bu arada güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde سرکومار ترکیه اردوغان پشتی جوینا لجنه وزیران آ23 گولانی دداخویانیه که چاپمنیه ده با آوه که اشکره گفا داگرکریه که نول باکوری سوریه خواربو. اردوغان جاره که دن قالا کراهی 30 کیلومتره یا لسینور ولاتانی بو زمان. هر وها آنی بو زمان که دما آرتش استخبارات و اولهی خباتین خواه قدان دن و ایریش دست ببکه. پشتیوان داخویانین اردوغان لسر مجارج وزارت کار درو و پاراستن یا دولتین یکبوین امریکای داخویانی هات بوداین. وزارت آن نیبو زمان کد روشا ایری شکل هرمی ده و زیان لتیکوشینا کوالیسیون و قصده یا لدشی داعشی ببه. بله هر سر حکومت ترکیه اردوغان به پولیتیکای خوین بازرگانی لناوا ولاتین روش آوایشی بوی جه هرسه او یک هری داوید مجارا سوید و فینلاند یاج بو اندامتیا ناتوی ده درکت روزنامه نیویورک تایمز ده گوتره که خود پاروکر کو ایدی اردوغان ده چاوی اندام ناتوی ده وکه هیزا خراکرتی دیتن تکلداری و سناتوری امریکا جی به پیامکی راگهاند کو ترکیه دوی وکه حوال بنده که گرینگ نیدیتن. روزنامه یا نیویورک تایمز آکو یک جو روزنامه سرکه دولتین یک بوین امریکایی درباره داخویانی سروک گشتی AKP و سروک کمار ترکیه رجب طیب اردوغان آل سرلیدانا اندامتیا فنلاند و سویدی یاج بو ناتوی نرخاندن کر. روزنامه گوت ترکیه اردوغان حوالبند ناتو یک کار آستنگ دیکه ده گوتاره ده هات دست نشان کرن کو رایدارن روژاوایی دما گوتنا اردوغان آوه اندامتیا هر دو ولاتن سکاندناویایی و توبکه بهیستن هرس بون لی ماتمایی نمان. ده گوتاره ده هات دست نشان کرن کو و تویا اردوغان آد ناتوی ده بویا صدما روشکه گولی ده خوازه سروک روسیای ولادیمیر پوتینه و دوان سالین داویده پوتین و اردوغان زیده تر نیزی هفونه. اشارت بویه که هات کرن که اگر اندامتیا فنلاند و سوید بیرد کرن و او یک جبو پوتین سرکتنگه گرینگ به.
د آنالیزê de hat nirxandin ku Tirkiyeya Erdogan bûye pirsgirêkeke ku divê were birêve birin. Hat destnîşankirin ku wî bi taybetî piştî hewildana derbeyê ya sala 2016 bi siyaseta xwe ya îslamî ya otorîter û populîst a di serdema serokkomarî û serokwezîrtiya xwe de Tirkiye ji Ewropa dûr xist. Piştî bertekên Erdogan ên li dijî endamtiya welatên navbûrî li nava welatên Rojava fikra gelo bi Tirkiye wê NATO hîn baştir bibe yan na derketiye. Gelek pispor di wê baweriyê de ne ku Erdogan di dawiyê de wê endamtiya van erê bike. Ev helwesta Erdogan jî weke daxwaza berî hilbijartinê di siyasetê de destsketiyan bi dest bixe hat şirûvekirin. And the fact that they're purchasing a air defense. Balyozê berê dewletên Yekbûyî Amerîkayê Tirkiye û Finlandayê Erik S. Edelman diyar kir ku Erdogan bi vetoyê dixwaze ji Putin re nîşan bide ku ew hîna bi kêrî wî tê. Têkildarî heman mijarê endamê Kongresa Amerîka Frank Pallonji bi peyameke li ser hesabê xwe yê Twitterê wiha got. Divê Tirkiye weke hevalbendeke girîng yê NATOyê neyê dîtin û neyê dîtin. Me dît ku Erdogan gelek caran xiyanet li nirxên me yên NATOyê kir. Divê em dudilî nebin ku binpêkirinên wî yên eşkere yên mafên mirovan û pêkanînên nedemokratîk bînin ziman. Di şerê li Ukraynayê de hêzên Rûsyayê roj bi roj zêdetir nêzî armancên xwe dibin lê dema ev yek pêk tê jî hêzên Rûsya ji herêma Xersonê vedikişin. Artêşa Ukraynayê îddia dike ku ev vekişîn piştî darbên wan yên xurt pêk hatiye hem wextê vê Moskowê ragihand ku hêzên wan cenazeyê 152 leşkerên Ukrayna yên li kargeha Azovstal ya Mariupolê dîtin. Li herêma Donbasê jî rojnamevaneke Fransî di dema veguhestina sivîlên li herêmê de dişopand jiyana xwe ji dest da. Rêveberiya Parîsê ev êrişa Rûsyayê bi tundî şermezar kir. Êrişa Rûsya ya li ser xaka Ukraynayê dijwar dibe. Hem wextî vê Rûsya ji hinek herêman vedikişe. Sererkaniya Ukrayna ragihand ku hêzên wan ji herêma Nikolayevka ya Xersonê vekişiyane. Sererkaniyê iddia kir ku piştî derbên xurt yên li artêşa Rûsya hatîn xistin ew neçarmane paş de vekişin. Rêveberiya Kiyevê diyar kir ku hêzên Rûsya ji bo êrişeke nû ya li ser herêma Slobojankiyê ya Dnipro xwe amade dikin. Di vê navberê de yekem gemiya Rûs a bargiriyê ya bi 2500 ton hesin ji bajarê Mariupolê yê Ukrayna ber bi bajarê Rostovê yê Rûsyayê ve birê ket. Li gorî nûçeya ku çapemeniya Fransayê Spartî waliyê Luhanskê wesayîta ku dixwest 10 sivîlên li herêma nêzî gundên Severodonsk ku di nav de rojnamevanê Fransî Frederick Leclerc îmhov jî heye derxîne bû armanca hêzên Rûsyayê. Rojnamevanê Fransî Leclerc îmhov ji ber perçeyek li stûyê wî ket jiyana xwe ji dest da. Madame la Présidente de l'Assemblée mondiale de la Santé, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron jî li ser Twitterê got. Leclerc îmhov ji bo ku rastiya şernîşan bide li Ukraynayê bû. Des échanges anciens et constants avec les autorités ukrainiennes. Wezîra derve ya Fransayê Catherine Colonna di daxuyaniyekê de kuştina rojnamevan şermezar kir. В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь» Wezareta parastinê ya Rûsyayê di daxuyaniya xwe ya rojane de diyar kir ku hêzên wan li kargeha Azovstal ya Mariupolê cenazeyê 152 leşkerên Ukrayna dîtine. Berdevkê Wezaretê Igor Konashenkov di daxuyaniya xwe ya çapemeniyê de got. Heta niha 184 balafir, 128 helîkopter, 3342 tank û maşîneyên zirxî yên Ukraynayê hatine bêkêrkirin. Воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля سرارکانیا اوکراینای جج آلیه خواه بیلانچویا شر اشکره کر. سرارکانی دیار کر کدناوا 24 ساعتین داویه ده 105 لشکرین روسیا هاتنه کشتن و بویره جمارا لشکرین هاتنه کشتن درکت 3500. هروها 208 بالافر، 174 هلیکوپتر، 1358 تانک و 3302 ماشینه زرخی ین روسیای هاتنه بیکر کرن. بالهر یکیتی اوروپای د شری ل اوکراینی ده پشتوانی اخویا بووی ولاتی به جزاین لسر روسیه را نشان ده سروکن یکیتی د جوینا ل بروکسل ده لحفکرن که حتی داویا سالی جسادی نوت نفتا روسیه کم بکن. سروکن یکیتیا اوروپای پشتی نقاشن به هفتهان لحفکرن که امبارگویا پترولی لسر روسیه فرز بکن. سروکا کمیسیونا یکیتیا اوروپای اورسولا فوندرلاین و سروک کنسای یکیتیا اوروپای کارلس میشل تکلداری لحفکرنا سروکن ولاتین اندامین یکیتیا اوروپای ین که حتی درنگیا شوی لبروکسل دجوین دابون راکاندن. فوندرلاین دا خویانیا خویا لسر حساب خوی تویتر ده دیار کر که به وی پیمانی حتی داویا وی سالی اتحالاتا پترولی یا روسیه با یکیتیا اوروپای جسادی نوت کم دبا. فوندرلاین گوت از کیف خوشم که سروکن دولت و حکومتین ین کاریبون ده پرنسیب ده لسر پاکتا ششمین آجازایان لحف بکن. او یک ده حتا داویا سالی اتحالاتا پترولی روسیه با یکیتیا اوروپای جسادی نوت کم بکه. To finalize a ban on almost 90% of میشل جی به پیام که سر حساب خوی تویتر او یک پشتراست کر. به وی لحف کرنه یکیتیا اوروپای پیلان دیکه کتنه بریا دریایی ادخالاتا پترولی راوستینه. ادخالات جو روسیه بریا بوریا پترولی وی دوام بکه. یکیتیا اوروپای جسیان دوی پترولا خواه بریا دریایی جو روسیه دکره. ماجاریستانی به هفتهان تکزیل لسر گیرداین بوینا خواه به پترولا روسیه را نشان ده. We made progress the recent hours on the topic and I hope we'll be سرک وزیر ماجاریستانی ویکتور اوربان دیار کرد که اگر ایریشک محتمل آل سر خطابوری چی ببه دباکو سوقیتا پترولی یا ولات نپیکانه به و دوی واریده تأمینات خواست. ماجاریستان جی جبو و گوهرتنا بنسازی خویا پترولی یکیتیا اوروپای داخوازا الیکاریا آبوری دیگه. Because energy is a serious issue. It's not کمیسیون یکیتیا اوروپای پیلان کرد بو که دشش مهانده هنارتنا نفتا خاو جروسیای بداوی بکه. او یک جبو ماجاریستان و سلوواکیای جی حتا 20 مهی دماهات بود دیار کرن. لگوری دانین سازیا رامانی یا یکیتیا اوروپای ولاتین یکیتیه روزانه ببوهای 405 میلیون یورو نفت و 400 میلیون یورو گازا خوزای جروسیای دکرن. ریبرین یکیتیا اوروپای لحف کرن که الیکاریا دریایی یاش بو اوکراینای لگل طولین لدجی روسیای بدومینن. لگوری وی یکیتیا اوروپای پیلاند که حتا داویا ساله نیزی 9 میلیار یورو الیکاریا اوکراینای بکه. به وی الیکاریا دریایی تی پیلان کرن که معاشین تقاویدیان بیداین و نخوشخانه لأوکراینای لسر لنگان بینگرتن. لهرمین سنوری روسیا جداخوازین هی یک به یک ایدی گریدان اخواه یا با موسکوی را نشان دادن پشتی جداخوازین لأوکراین ها جی ین لگرجستان اخواه جبو سرخوابونه که نیزی موسکوی آماده دیکن یک جوان هریمین اوستای باشور روسیا 2008 سرخوابونه وی هریمین ناس کرده بو هفته تیرمه جی وی لهرمی جبو تبلیبونه روسیا رفراندوم پیک هاتبان لی جنشکا و اف رفراندوم هاتبتال کرن. اوستاتیا باشور یا گرجستان وی وکه خاکا خود بینه دبن کنترولا روسیه دیا. رفراندوما که دهات پیلان کرن 17 تیرمهش بو تبلیبونا روسیه بیک وره هات بطال کرن. دبریارنامه که ده که دوها داین دستهلادار آلان گاگلویف سدما بطال کرنا رفراندوما که جهلا پیشین وی و هاتی پیلان کرن
نزلالیا انجام قانونی روا کر. د بریارنامه دهاتا گوتن لسر مجارین کوباندور لماف و برجواندیان روا ین فدراسیون روسیای جدیکه بریارا رفراندوم یا یک آلینای قبول کرن. победы советского народа великой. سروکه بری یه استاتیا باشور آناتولی بیبیلوف جبو اندامبونا روسیه رفراندوم که آماده کربو. رفراندوم جالی سروکه بری یه هرمی آناتولی بیبیلوف و هاتبو پیلان کرن. لیده البجارتنین سروکاتیه یه ناونتوایی ده. کود دسپیکا گولانی ده نهات ناس کرن بیبیلوف لهمبر هفریک خواه آلان گاگلیوف تیکچو. تاوی کو آلان دلخوازی خواه تولیبونا روسیای نشان داشی بریارا رفراندومی وکه زو بناف کر. موسکووا کو جبر ایریشین سر اوکراین راستی زخت ناونتوایی هات جبر دما خو بگرمی نیزی رفراندومی نبو. گلک سیاست مدار و دیپلمات روس جی لسر وی مجاره فکارین خواانی بون زمان. آلان کو دهل بجارتنین مها گولانی ده بسرکت پیلان دیکه کو به موسکوی را لسر گاوین جبو انتگراسیونا هرما بروسیای را به آویتن نقاش بکه. Supplies. We also spotted tanks heading south. لنپالی بلانچوه قضایا بالفرا کتی گراند بر و بریا ولات راگاند کو وان خواگهاندیه جنازه 22 کسین ده بالفریده. هاتا راگاندن کو بالفرا آیده تار آیر آل نپالی 29 گولانی جبر تکلی آوی بیا ببرجا پیوندیه را دمک کن پشتی رابون قد بو وندابوم. پشتی خباتین لیگرنی و رزگار کرنی اکیب گهشتن بر کاولین بالفری او داویا دروژان ده ترمی 22 ریویان دیتن. بردف که ارتشا نپالی ناریام سیلوا گوت جه 22 کسین ده بالفری ده توی ساخ جه قضای خلاص نبویه. ریوبریا هوایی یا سیویلیا بری یه نپالی ساجب گوت قضا ده زنجیره که بویران ده قومن جبرویه که گلک فاکتور ده قضای ده رولا خواد لیزن. شرکتین بالفران هیزا وان و چاندا وان جی سوچدارن. امن کارن تنی پیلوت سوچدار بکن. خزمین قربانیان جی به بهستنا بویره ره پریشان بون. بله ویروسا میمونی ده ناوا بیدنگی ده لجهانی بلاو دبه ده ناوا هفته انداویه ده دسپیکا اوروپای ویروسا میمونی لگلک ولاتین دن جهات دیتن ریخستنا تندرستی یا جهانی جراغاند که حتی نها ویروس ده 23 ولاتان هاتیه دیتن و جدروی دانین لپارزمین آفریقای حتی نها ویروس لسر 328 کسی هاتیه دیتن. جبر شرو آلوزین سیاسی ویروسا میمونه دناوا بیدنگیه ده لجیهانه بلاف دبه. ریخستنا تندرستی یا جیهانه WHO درباره ویروسا گلا میمونه ده آگاهین داوی پروگر. لگوری راپورا ریخستنه حتی 26 گلانه جی 23 ولاتان ویروس لسر 257 کسی هاتیه دیتن. 120 کسیم بگومان جی لیکولینن درباره وان دد دومن. ریخستنه راگهاند که جی 5 ولاتن آفریقای که نخوشیا ویروسا میمونه انگو مانکی پاکس لی هفپاره 1365 بویر و 69 مرن هاتن راگهاندن. هات اشکره کرن که اف بویر جنیو کانون حتا داویا گلانه هاتن راگهاندن. هر کوشو پاندنا ویروس برفره دبه دانیا پیکتن جیزه دبن. ریخستنه هشیاری دا که هر چند خطرات تندرستیان گلمپری یا گردونی نها نورماله گر ویروس دناوا زاروکن بچوک و مروفین به هزده بلاو ببه او مطرسی دکارزه ده ببه. جوالاتن اندامن WHO هات خواستن که آگاهی کراست بدن مروفین ده خطریا بلند آگرتنا ویروسا میمونه ده. پیشی لبلاوبونا ویروس دناوا کومن خطرناک ده بگرن و کارکرین تندرستی ین کل قاده دخابتن جبو تیکوشینا لدجی ویروسه بپارزن.
هری داوی ایرو هات راگهاندن کل انگلیستان هفتویه کسین دن به ویروسا میمونه کتنه. به وی یکی رجمارا کسین لولات کو ویروس لوان هاتی دیتن درکت 197 لأوستریا، بلژیکا، فرانسا، فنلندا، سویسرا، اسرائیل، ایتالیا، استرالیا و ولاتین دن این کو ویروس لیتی دیتن هجمارا بویران دبنه دهانده یه. ویروسا میمونه یا کل افریقای ها دیتن و دم به دم جپار زمین دردکت هری داوی ششه گلانه لانگلیستان ها دیتن. پشترجی او ویروس لولاتن اوروپای بلاف بو. نخوشی دبه و دنابرا دو حیا 4 هفتهان دوام دکه. دوی پیواجوی ده دبه کل سرلاش دقو برین چه ببن. بلینو چلمه بداوی بون هر شاد وقت غاربن.